Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бардык абалда зикир кылат эле дейт. Эми ажатканага киргенде зикир кылбайбыз. Бирок тил менен зикир эмес, жүрөк менен зикир боло берет. Зикир дегенде түшүнүңүз, тил менен ла илаха иллаллах. Жүрөгүбүз да ошого коштосун. Чыныгы зикир ушул. Эгерде тилибиз зикир чалып атат, оюбуз, жүрөгүбүз таптакыр башка жакта, бул деле сооптон соопсуз калбайт, сооп болот буга деле. Бирок чыныгы зикирдин акыйкатына жетпей калабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Афдалу зикр ла илаха иллаллах ва афдалу дуа алхамдулиллах." Зикирлердин эң абзели ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Дуалардын эң абзели алхамдулиллах. Bundan başka da zikirler көп, бирок ушулерде абзели ла илаха иллаллах. Тил менен биргеликте жүрөктөгү Алла субханаху ва тааланы зикир кылсын, тобаны дагы, истигфарда көп кылайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Я юханнас, тубу илаллах." Ey adamlar, Allah Teala'ga tövbe kılgıla. Fa inni atubu ilallah fil yevm 100 marra. Antkeni men Allah Teala'ga gün sayın 100 jolu tövbe kılam deydi Peygamberimiz. 100 jolu. Demek kanday? Astagfirullah ve atubu ileyh. Astagfirullah ve atubu ileyh. Astagfirullah ve atubu ileyh. Az degende bu kıskası. Uşunu 100 jol aytıp koyuşubuz gerek eken bir günde. Kaysı vaqt aytsanız da maylı. La ilahe illallah'ını mümkün boluşunca tilde uşuğa göndürüşübüz gerek. Hani özgöçö her bir namazdan keyin özünün zikiri var. Uktağandan aldın, uktağandan torgan, meçitke girgende çıkkanda, uçur-uçurdağı zikirlerdi, tankı, geçki zikirler alardı, жалпы зикирге караганда өз убагында аткарыла турган зикирлерди алдыга коюшубуз керек. Аны өз учурунда аткарышыбыз керек.